tla qala pele ka o dumedisa ntate moruti Rammile yena ya fumaneng tshwaetso ena ya corona me a ke bua le yena ka jeno ke mokope ka boikokobetso bo boholo a ka re fe hore na corona yena ile ya mokena jwang moruti ngwana le hodimo dumela ntate khotso ntate thuso motang le ba mamedi ba Lesedi FM ke a leboa moruti wa ka ke a leboa ngwana le hodimo ntate moruti corona yena hore e o fihlele e fihlile jwang ho wena ntate thuso ne ke le kopanong ya kereke mo huleng ha ba le bontate ba neng ba hlaha mose ho mawatle e mong a tswa Italy e mong a tswa America e mong a tswa France e mong a tswa le Israel ba babedi ya ba kopanong eo hulo ha ba le kamano ya matsoho a ka le e mong wa bona ya ba ntate thuso ke ka mo kileng ka ifumana ka teng hobaneng o motho tlamele a khohlole e fihle matsohong o itshware ka nkong kapa ka molomong kapa lehlong la hao ke ile ka hlohlonela ke leihlo ya ba ke a le tshwara ke ipikitla leihlo la ka ke ha e kena ntate thuso kana kweo le ne le tshwarana jolo khane le thapelong ha o ba tshwara ntate ba ne ba sa bontshe matshwao a hore ba kula moruti ba ne ba sa bontshe matshwao ntate thuso ene e bohlokwa hakakang bakeng sa batho ba sebedisang di-taxi le bana ba ntseng ba sokodisa maponesa mona o fumane le hore ba ntse ba tsamaya fela ba nwa fela ba ikakasa fela ba sa batlo mamela melao ya rona ya naheng ya rona le baetapele ba rona ntate ako mpolelle mona jwalo ka mora ho ba dingaka di o bolelle ba ile ba fumana engwe ke ntho ya pele ha o no ya ditikong ba ile ba e bona ho wena ba e fumana hore ka nnete corona ke ena e se ile teng ho wena ntate thuso ke ile mono hobaneng kereke eo ke neng ke le ho yona ba ile ba re tsebisa hore re hloka ho lwetsa diteko ho no sena matshwao a makalo ntate thuso le ke khohlola fela empa ntho ya bohlokwa e batho ba tlamene ba tsebe gore o tlo ba le feberu o be le soho e bohloko o fumane mmele wa hao o se o fokola o le bohloko o ka fumana e le hore nako eo o khohlolang ha ona sekgohlela ho hang re bitsa dry cough nna ne ke khohlela fela e bila ke fihla mo ba hana ho hlahloba ba re ha ke na matshwao a mahlano a ba neng ba batla empa ke ile ka ba bontsha hore ke fumane SMS e tswang kerekeng eo e reng batho bohle ba neng ba tlile ba hloka ho ya mono ba tsamaye ba ilo ho etsa diteko hona le ntho e ba bitsang screening pele ba ile ba screena ba batla matshwao ana mahlano kapa tshiletseng ao e leng hore a ke ona a tla bontsha hore motho e motshwere empa ana siyo ba hana ho nhlahloba ka mora screening ka ba jwetsa ka re le tlameile ya ba banka ba kenya ntwena ka nkong ya ka le ka molomong ya ka ya ba e kenya ka plastiki ya ba e tsamaisa ya laboratory ha e khutla sonto ha bosiu ke ha di fihla diteko di re ke na le ntwena ya corona ntate moruti sefuba sa hao matshwafo wa hao ha e fihlile matshwafong ho etsala eng ka matshwafo a motho ha ikene ho yena moruti ntate thuso ka mantaha ne ke sa kgone ho hema ke mo fumana ho sefuba sa hao e ka hona le lejo le holo le dutseng sefubeng ha o hema o ntsha moya o kenya ka hare ha o ntsha ntate thuso ha o sa khutla ha kapa o se khutlile go wa o ntsha hape ha o tswe go hang ke ka hona ke ileng ka sebedisa engwe ya dintho tseo le hore ntate molula ruta tsona ya ho futha mo ile hore ke ile ka tlameha hore ke futhumatse metsi a tjhesang ke be ke nka kobo ke ikwahela ho bula matshwafo ba ne ke sa hlole ke khona ho hema ntho e bolaileng batho ba bangata naheng ya China le Italy ke ho ba batho ba ne ba hloleha ho hema ho hang o kwaleha moya ntate thuso Mommamedi moruti o a hlalosa ntate Rammile o na le yona corona ena e re ke etse motsotsong wa jwale o ikutlwa o le jwang moruti wa ka ntate thuso ka laboraro ngaka ka ile a mfounela e re matsatsi a 14 a fitile ha e fitile
masola mmele a lwantshitse ke hloka go khutlela hae ke be ke kopa ke re ke bone hore batho ba neng ba ne ba khutla China bane ba ile ba bewa matsatsi a 21 e seng a 40 ka re le nna ke kopa ho dula matsatsi a 21 ho sane ke a tsamaya ntate thuso ke ya ditekong tse ding hape tseo di dumelang hore ha di khutla di tlabe di re e se e tswile meleng wa ka doctor o ntjetse ka tsatsi la laboraro le fitile le 14 days e tswile meleng wa ka empa ka re ke kopa ke dule hobane ha ke batle khutlela hae o bufumana hore e ntse le teng ka matshwafong a ka ke batla go ka 21 days ke tlo tloga mona mo ke ditseng teng mo ntseng ke ipatile teng o ka mora 21 days ne laboraro ne le tlang ntate thuso e re ke botse potso ntate moruti wa tsuba kapa moruti o tshwara mane mo o tshwarang bo ntate moholo a ke tsubi motswadi jwale ha e kgona go kwala matshwafo jwale o sa tsubile o tsuba hona o bolela hore ha e fumana motho e mong ya fokolang mmeleng e ka mo etsetsa moferefere ntate thuso ke bone di-video tse pedi tsa America tsa batho ba neng ba tsuba yo ntate thuso ha e hantle ho hang o fellwa ke moya wa kwale ha o tsuba ebile o etsa worse ntate moruti wa ka ke a leboa modimo a o baballe lelapa la hao mme seo ko o ratelang sona ke nnete hore o seke wa ipata o itlhahise mo mamedi a utlwa hore coronavirus e teng ha ke kwala le wena letsatsing lena ore ha motho a ile a o tshwara ya ba motho yona ya na leng corona o tshwara mamati o tshwara ditafole e ya salla moo ya salla for 10 minutes ntate thuso e dula e le moo e dula le mono jwale ke ka ona ke reng ho batho sebedisa spirit sena ho cleaner ho disinfector area ya o phelang ho yona sebedisa dinyanyatsi tsena tse etseditsweng hore o khone ho ipoloka ntate moruti modimo ke eo tla le boahle motswadi ka le bohaholo e re ko bapalle pina ena ntate moruti hona jwalo ka o tla tloa go nna o ntse o tshwere jwalo go fa pina ena mo le momamedi wa Lesedi FM when my way